Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'rif Allah. Yap mana kebgantan sa bendingan nagyang kaya mawdu bab la yustashfa'u billahi ala khalqihi. Ala khalqihi. Mana niyan ma'rif Allah? Na dia tigian pakapenapaatan so Allah subhanahu wa ta'ala si iko mga urip niyan, mga urip Allah. Ayamana, mga urip Allah na ginan so katerwa o manusia, mga urip Allah subhanahu wa ta'ala sa ayabalo niya, napakapenapaat niyan na so Allah subhanahu wa ta'ala ang girawa pagkisapa at ako ko Allah ta'ala ko kapaka pupantag ta mangorip mallah uli na pagkay sapaat so manusia ko Allah subhanahu wa ta'ala ko kipupantag niyan ko padiyan na manusia mangorip mallah ay marayaga kakasagugulitan urusan nagyan kaya hadith Jubair bin Mut'im yaswat Allah subhanahu wa ta'ala sir kanian pitero yan jaa a'rabiyun niya kataling tawa puun sa bukid ma'urip mallah si ko Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal napitero yang ko Nabi sallallahu alaihi wasallam tigana ya Rasulullah tigin Rasulullah nahakatil anfus naratigina miya binasa udina kya mikya ligitan so ginawa waja'al iyal nagumya gutom sa mga pamilya. Wahalakatil amwal, nagumya binasa sa mga tamok. Fastas tila na rabbak, na pamangni ka sa uran, si kukadnan ka. Maana, pamangning kami nga sa uran, kukadnan ka. Fa inna, kagyamatanas kami at tigiging utuwa mama, na nastashfi'u billahi alaik. Pakisapaat kami ku Allah Ta'ala sirka. Wabika ala Allah nagupiki sa kapat kami reka si ku Allah na miyatiru Nabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah niya ka tasbih bensu Nabi sallallahu alaihi wasallam taman sa tanto miya ka dakal lagi ang kutuwa kap tasbih yan pamazala yusabbih hatta urifa dhalika fi ujuhi ashabi taman sa miyay agyang kutuarara dagap tasbih o Nabi sallallahu alaihi wasallam sa madakal na mele agyang kutuarara diyan si ko mga buntal o mga sahaba niyan ma'urip Allah thumma qal uriyan yan na pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam wayhak atadri mallah tigyan na mama tigyan wayhak mana barato ka na isinggad na tigyan na mama atadri mallah inwa tigyan na katawan nga tingin ang taas Allah inna sya'na Allahi a'zam mata na subtadu Allah subhanahu wa ta'ala mata na Allah subhanahu wa ta'ala na a'zam min dhalik na tanto amala adigyan kanan ma'urip Allah maana agyan kutuwa tanto amala Allah subhanahu wa ta'ala adigyan kutuwa kapaka pinapataka o Allah subhanahu wa ta'ala o mga urip niyan, ma'urip Allah. Maana biyali nga sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya ni upakasapaat na ka o mga urip niyan, ma'urip Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu la yustashfa'u billahi ala ahad. Mata natigo Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tigyan nagkapakay. Agyang kutuwa kaangina ko sa paato Allah subhanahu wa ta'ala o ka pagpantagiw gusto padataw mga urip Allah maanagyan ko tuwa pagkisapat ka ko Allah subhanahu wa ta'ala ko kipupantagan ka ko lagi di ka manusia mga urip Allah subhanahu wa ta'ala ginan mga urip Allah subhanahu wa ta'ala ayamana
Na di ka para yang uto kagirong ka pagisapat tao ko Allah subhanahu wa ta'ala uli na pagisapat kami ko Allah subhanahu wa ta'ala si irka sa mi bagenggar kami yang ko tua angin nami maurip Allah subhanahu wa ta'ala ginan nakateruan na ada perwaw agama tanu agama Islam maurip Allah subhanahu wa ta'ala kailangan na kapapananggilaan o manusia maurip Allah siya kabutigi sa diya nga kapan ganing usura ko wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh